united in life, together forever. Jotono lam soko sini YouTube channel so tinini o binu ke normo jotono saibu mani thamai ke na as kedemani pore madam patal kenya tini khai salote tebo kaja kanibo normo jotono saibu mambai ke na hediba angke fasti pula Facebook hapur pa motamo covid sengre tamo motamo edit ro khair like nise wansugi mantong siu tangi himale madam patal kenya no om haike kaja ga hninyo ang mone khaime tangi himale boti prasa dofano phalmang se parlai to hangke bu kaja sidai ba hai hninyo angke te wansugi tongmani tangi himale o jago bo bunyamang no te chaya sa sawinai bono kotugani bono haingani ke hakeno bini din parlai sine hni wansugi tongmani angke tofano botini hai salon ke bobo khalo gi baksa ke te yapri rok seka bini chalabai thiya sak tong thanai hninai kuma borono te omha ke langka pangka rok si baksa ke viral khai tonga Facebook rogo gabo ajeta screenshot buina rakhangabo nornoro koekta punugir nai norobo nugi mankhna ke abai roke commenta siladi tangi hinmale jotono jani ja hekeba kahamni bagino nong khongma khawo abai ke kuno simani chaya hediba boror laibo katang tongi ba sabo ba kaje ke tongai sabo logi khabak sabe tonge tongai abo maike sia tongkhin chanai tipra sabe tipra sa hanai bekhawo mani naikeno chanai inke norole tamu wanso comment khasene ni tapok dite bini selabai bo tera masang ya ko abo norong comment khasene ni tapok dite poroni kale pando belakano idi sarok baginai belakano khumalarok selale ke afro uf belakano bakha koso nangja khang tangi hinmale angbo ani ex no muitumang kha Elizabeth no uf bui banu sol thaya ani bagai no hamjang mu belakano mamu ni yo ahri ge amo jas phani se amo kisa phani se par ge marga tangi hinmale singte singal chalangka ke aphono lepang ka bagi thini bagi raji jak tangi hinmale sanghai chalanale saba hamjang nai lepang ka bagi ne ma thijine hinete so somay ke wansugi babi matong abo norong kamken saimang khana belakano te janghai chalarong ke te buru ma khajak sinai te buru ba bari man sinai abole matairono saiman sinai ge o madam patal kina je kajamani norong kumano te saibo mamai kena jara saime rono bote video share khairnani tapok dite joto tiprasne arno o video sogoi nangtengte joto tipraslo lokorono o video no nugine jate saimana jat tabole madam patal kina kaja khaji te tiprasa dofano phalkalak tiprasa rong bagai samo kamne khaine rokne baksa porok wansugi bo o video share kharimano share khaire ke belanya sanai bo belakeno amsuk dini pore kaja khati nogdong khaka belanya kaham kok baksa tiprasa lokorong ke ba saitong lakhia bote kaja kala khable bo belanya brisik rong ka hai rong ka te tiprasa dofano phalmang te buhule kaja sinai borong ako baksa langpang rok saitong rok sangkana ka amung ro amsuk o video thani kaisana thanglia kaja kha bini kahamni bagan kaja kha genrong bo video share khairnani tapok dite uf last pajo kaisa an bakhani ko bagisa saire sini uf ani ex Elizabeth nono belakano mutiman tongka ke madam patal kina kajmani je video footage rok naina di aboni pore video share kharke belanyo chanai tiprasa igrokten जन्मभूमि भी है। यहाँ पर ही उन्होंने अपना बचपन बिताया था। तो ऐसे शुभ जगह पर ये शुभ दिन सेलिब्रेट करना बहुत united in life, together forever.
हमारा ट्रेडिशनल डिश है और ये हमारा त्रिपुरी लोगों का आइडेंटिटी है। ये बहुत शुभ मुहूर्त है और बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि हमारे दो स्टेट से ये मिलन हो रहा है और ये 2 हार्ट एंड 1 सोल का मिलन है। और आज की यूनाइटेड इन लाइफ टुगेदर फॉरएवर में आप सबका स्वागत है। सभी सर बीपी मीना जी का टीम के सभी लोग ग्रूम्स के साथी सभी यहाँ आ जाइए प्लीज। थोड़ा नया जगह होने से प्लीज आप थोड़ा कष्ट से थोड़ा एडजस्ट कीजिए। सभी बारातियों को हम रीशा देके स्वागत करते हैं। आप लोग को तहे दिल से हमारा प्रणाम है और सभी प्लीज तालियों से बात है क्या खाई या फखोर बुइबों में चलना सुलाइने देखिशा खोरांग बाई सन और खातों में चालो सन बोरोंगो चीनी या फखोर बात है क्या खोर लाइ तोंग लाइने सन आं चामी कतालो दिसारिनान बागै बाय पातलनी बिनी बुफायुनो। अभी यहाँ पर मिस्टर संजू जी अपने जीजा जी को हमारा ट्रेडिशनल काकबोरक जैकेट पहना रहे हैं। हम अपनी तरह से वेलकम करते हैं हमारी प्रिय बीपी मीना जीजा जी का। मैं भी ये राइट मैं लेती हूँ अभी से मैं जीजा जी बोलने का, तो वेलकम कीजिए जोरदार से तालियों से स्वागत करते हैं बीपी मीना जीजा जी का। अभी तो त्रिपुरा का ही जीजा जी हो गए। सभी को मैं अपनी अपनी जगह पर रेस्ट करने के लिए बैठ जाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। जो तो ना जान जगह ना वही किसा आंसू लेना है क्योंकि बहुत दूर से आए हैं तो थोड़ा